Что читали крымские ханы? Например, поэму «Гулистан» выдающегося персидского поэта Саади. В Бахчисарайском музее Исмаила Гаспринского впервые представили уникальные книги из библиотек Гираев. Ең ескі китапны алсақ, ол та Менгіле Гирай ханға айет китап, анда оның муры бар, ве yazısı да бар. Менгіле Гирай хан бин Хаджи Гирай хан деген, более вақф еткен, хан сарайының китапханесіне вақф еткен китабы бар. Бұл Зынжырлы медресеге бағышланған китапны алсақ, бағыш еткен адам Зынжырлы медресенің 190 yıllығына бағышлаған екен. Демек ки 17-ci asırның орталары олып келе ve emde şu kitabının üstünde, yani arka sayfasında 10 kuruş деп yazılgan. Yani fiyatları da o kadar işte ucuz değil kitaplarının. Представленные книги посвящены разным темам и сферам жизни: исламское право, философия, экономические отношения, управление имуществом. Все они хранятся в фондах Бахчисарайского музея. Тибетке bağışlanған китапларны bu çeşit türlü retseptler, sıcak çıkanda tiş ağrısına, baş ağrısına, kulak ağrısına, koz ağrısına Tibet kitabı aman Kırım Tatar tilinde yazılған, Arap уруфатында. На страницах представленных книг сохранились печати крымских ханов. Стоит отметить и оформление книг. Bir sürü bu yazıcılar, katipler çalışıyordu, hattatlar ve onlarını bu kitaplarını yazıp, birkaç kopyasını yapıp, işte son onlar anlaşılğanına göre satılıyordu. Ve böyle bir fikir var, yaxşı hatını bilgen Zınjırlı medresedeki talebeler bu işten de uğraşa ekenler. Kitapны, cıltlarını айтсақ, çoğusu kitaplar teriden yapılgan ve böyle dülber şekilde тиснениясы da yapılgan. На выставке также представлены каламдан, пенал для пера и керамическая чернильница, найденная при раскопках в Зынжырлы медресе.